ibintu ni ishke ndakubona umeze neza cyane. meze Kabisa uku nguku nkubona uko uhagaze guturuka hasi kugera hejuru, look yako umuntu uri kutureba ubu uhagaze nkangahe? cya magaze nk'agace ka miliyoni bro Igice cya miliyoni cyose? cyose Igice cya miliyoni cyose? yes Ubwo uhagaze 500,000. Right. MC The Soft wagwane turi kumwe n'umutipe hano kabisa umeze neza na vibe nyinshi cyane wagwane. Ewana yama ni fresh kabisa umuhu. Ewana kabisa ndakubona fresh. Kabisa noneho itegereza no mukobwa. Yeah. Uyu mukobwa urabona ahagaze nkangahe? Fo ni babe ariko. Ewana nk'urujana hafi araruhagaze kabisa. Ubona yambaye nk'ijana. Fo. Okay. Hanyuma si wowe ngo nuko umuntu akubonye. Iyi look ya kabisa uko uhagaze n'icyangwe drip ndakubona wafunza hano hose umeze neza fresh. Ubu ngo look ya umuntu akubonye yakubona ko uhagaze nkangahe? iyi ni yindi movie bro. Iyi ni yindi movie byatari. Ubungu nka kamiliyoni mba nkahagaze aho ndi gutya kabisa street fo. Fresh noneho bujye kutunyuramo wagwana duhe detail tubwira ati msaza ngiye kabisa ndabona agakecha skuno nifunze umbwira ati iyi jinx nambaye iri hejuru cyane fresh jump out tubwire mbese nyine utunyuremo wagwana fresh tumenye ngo bimeze bite. Right rika duhere kuno no kuri ku crack gafosi wambaye cameraman twegere iyi nkweto irahenze bro ihagaze ngahe se mani wagwana? Shaka kumenya ngo ni ibikisi ewana hano umuntu yarahebye byatari kabisa. Hano umuntu yarahebye ya uru no urujana mba narekuyeho kabisa fo. Jinx simutubwire Jinx nayo yagwagaza ngahe? Fo ewana izi ni street kabisa z'abahungu singize mbana ari ku rusenkisa rwose nkahewa nkavuga ati nk'umuhungu ariko mbakome fo. Abari muri comment right muraza kutubwira maza kuduteranya mutubwira ati umujama ibintu bimeze gutya na gutya twazamutse no kuri jump ewana ngaho tubwire. Ntago birenze cyane tu nk'umuhungu nawe bibona ariko nayo ni yindi movie tu ni Truwasa zonyine ukimanukira. Truwasa zonyine ndakubona nawe ku birombe wambaye ibintu by'impeta n'isaha hagazangaza wantu tubwire no meti hagazangaye. Iyi ngiyi from Thailand kabisa nk'umuhungu mba narigeyeyo. Ingiye naje abanciye urujana rw'urudolari kabisa. Twazamutse tugire no ku isaha Fo ingiye ntago birenze cyane no Rodesi. Ewana kabisa iki kirombe se tubona hano mu gatoza cyo gihagaze gute mutubwire wagwana ngo bimeze bite? Ewana from Jamaica iburi va Jamaica kabisa nk'umuhungu mba nayigiyeyo nkayishika avuga ati ariko mbakome mbate hasi no bishonase. Ewana ndabona hari offer ya weed gutya fresh ukuntu. Ewana hanyuma tuzamuke no hejuru ikwafe se hagaza ngaye ngatubwiye. Ikwafe no nindi move no bufata se wadaye. Izi ni z'abahungu. Okay right we are out.